Ebushafo na ye cheche obi biara esanso ema ahwefo etifo adofo nyinara kwaba ede eba Attention TV eso your most inspirational YouTube channel. Ebushafo se won se mabepiem ewa sabre na eyade a metiremu ede amame ankasa nkasa maame ekua entwa eneyi watene na echi kakra okoye bibi anaso kodi djuma so bi obibi ntino eneme ana metina edwemu ede aman so won se mabepiem sabre ya na eye ensem ekokoso ewo man Ghana mu ene amanhodo so eno ana manyanto base aboabo ne nyina ano se me ba besomo ama wo so hu ne eko ene ne eba ewo man Ghana mu ebusafo na wo twi mu nyina so study ana wo follow ye channel ne yie pa ubon se ye maame ekua entwa abo no homode ede amane bobi bremu a efa kasoa ene ne importe mu ne esi wo ho ebra enam so ma Langard ni bi epomatu edisi military man bi anase osojeni osreni Langard ni ebo ne tu okunu no me maame entwa de ho update aba na ene asemfo frasanso pie wo sa asemi mu nyina ene se abrant anase owura na yesu se oye Langard ni na apostle focus on mu enam se wokun osojeni na ene abrant no so aba be kasa na ebuchafo uti abrant na nsam a wo ka enu ntina empanifo ekase yentie bakofo enum asem emfam wo man enti buchafo ebra mensa wo bre ne nkoti asem abrant na so owura no enso editu dwane bi almost the soldiers full army car with riflemen almost the aba assassin so say almost be take action etiame me say mempene na enam say youth wo krom ha ya we say ya me property nti omu nyina omu time echi ene say ya ba ya ya be ka che soldier for ne say so omu pesa asomje ba ya nyina ya ntem de a omu nso omu chi na omu nko because enye official ha enye aban asase ena ha enye military land na ya ka say military for ena mbra na omu beje asase ni fimisem me property I will defend it to the time me hu sampa asase no all the omu free house na buy we know all of them ye ni mo mu nyina we have a picture of it and we know where they are coming from Smiler NFO buy vice president ni operation director of operation edema vice president onu no use omo onu no odi masase no na mpo asase no enye onu akasa ne dia o obo 5 na ma obi waji nipa ni 2 billion ana o gina ho say obeje afimi misem enti me pese Ghana fo nyina hu say suban a order na didie nti say the way edi vice president echi a ebebo ana service nim dia yesre no esan sre ne biom oye peni onfre ne ba no na onya ne kasa kire anya sa embo aye nyina me throw petition at the vice president office enunie vice president refer me at the member coordinator of national security owie ya no osan edema Ghana inspector general of police area ya say Ghana police service besi na ya frame ne papa you want to me yin anim but our audacity to bring the military to come and harass us in my own property into mesra ban ote so say onfa na nim kwa asem ni mu na omboa na atantene ne papa no enye adwuma enu achi odemi Kosiodro high court Smiler NFO buy vice president ni operation director of operation edema vice president onu no use omo onu no odi masase no na mpo asase no enye onu akasa ne dia o obo 5 na ma obi waji nipa ni 2 billion ana o gina ho say obeje afimi misem enti me pese Ghana fo nyina hu say suban a order na didie nti say the way edi vice president echi a ebebo ana service nim dia yesre no esan sre ne biom oye peni onfre ne ba no na onya ne kasa kire anya sa embo aye nyina me throw petition at the vice president office enunie vice president refer me at the member coordinator of national security owie ya no osan edema Ghana inspector general of police area ya say Ghana police service besi na ya frame ne papa you want to me yin anim but our audacity to bring the military to come and harass us in my own property into mesra ban ote so say onfa na nim kwa asem ni mu na omboa na atantene ne papa no enye adwuma enu achi odemi Kosiodro high court
ebucha for sa pepe anete ha na me de ensem nyina be si e de amom ya me de ensem ibra me din ara ene Jacob Nete Makram